Ze ku muyoboro wacu wa YouTube uradukurikiye kandi udukurikira mu bice bitandukanye imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi byagarutsweho mu Rwanda, mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, akarere k'ibiyaga bigari, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko munyemere tuganire kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Mbabwire ko umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bijyanye na Afurika, Masad Boulos, yagaragaje ko iki gihugu cyizeye ubushake bwa Perezida Paul Kagame mu kwimakaza amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Mu butumwa Masad Boulos yashyize hanze kuri uwa kabiri Ugushyingo 2025 agaruka ku byaranze ibiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ubwo bombi bahuriraga i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa. Yavuze ko we na Nduhungirehe baganiriye ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro u Rwanda na RDC byashyizeho umukono i Washington DC. Ati byari byiza guhura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe hagamijwe ibiganiro byimbitse mu kwimakaza amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Twasuzumye ibimaze kugerwaho bijyanye n'amasezerano y'amahoro ya Washington, birimo ishyirwa mu bikorwa ry'inyandiko yemejwe n'abahagarariye ingabo n'inzego z'iperereza CONOPS. Yakomeje avuga ko kandi baganiriye ku biganiro bya Doha bihuza AFC 23 ndetse na leta ya Congo. Ati twaganiriye kandi ku buryo gahunda y'ibiganiro yuzuza iya Washington ya Doha ikomeje kugenda hagamijwe kugera ku mahoro hagati ya RDC na AFC 23. Twarebye kandi uburyo gahunda y'ubufatanye bw'akarere mu by'iterambere n'ubukungu igira uruhare mu kugera ku mahoro n'ituze, ari nako ishyigikira iterambere ry'igihe kirekire ku baturage bose b'akarere binyuze mu buhahirane, ibikorwa remezo, imikorere inoze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kuyatunganya, ingufu ndetse n'ubukerarugendo. Yavuze ko intego Amerika ifite ari uko mu karere harangwa iterambere ndetse n'amahoro, gusa ashimangira ko byose bizubakira kwibahirizwa ry'amasezerano ya Washington DC. Masad Boulos yavuze ko bizeye ubushake bwa Perezida Paul Kagame mu kugera kuri iyi ntego. Ati nashimangiye ko amahoro arambye n'iterambere mu karere bizashingira ku ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya Washington DC kandi bigakorwa ku gihe, kandi twishimikirije ubushake bwa Perezida Paul Kagame akomeje kugaragaza mu kugera kuri iyo ntego. Kwa 27 Kamena 2025 nibwo u Rwanda na RDC byasinye amasezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Amerika. Uretse gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, aya masezerano arimo n'izindi ngingo zirimo kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, guhagarika imirwano, kwambura intwaro ndetse no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro, gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano, gufasha mu gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri muri RDC MONUSCO no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Muri Nyakanga 2025 Masad Boulos nabwo yari yagaragaje ko Amerika idashidikanya ku bushake bwa Perezida Paul Kagame bwo kubahiriza ibikubiye muri amasezerano hagamijwe guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi, nk'uko uyu mujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'umutekano muri Afurika akomeje kugenda abigarukaho. Mu yandi makuru, reka mbabwire ko umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Venezuela witwa Maria Corina Machado wahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel muri mwaka yatangaje ko yiteguye gushyigikira igitero cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Venezuela igihe cyose cyaba kigamije gukura ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro. Mu kiganiro yagiranye na Bloomberg, Machado yavuze ku gukaza igitutu cya gisirikare cya Amerika hafi y'imipaka ya Venezuela aribwo buryo bwonyine bwo gutuma Nicolas Maduro asobanukirwa ko igihe cye cyo kuva ku butegetsi kigeze. Aya magambo ye aje mu gihe Amerika imaze iminsi yongera ingabo n'amato ya gisirikare mu nkengero za Venezuela. Kuva muri Nzeri, ingabo za Amerika zatangiye kandi kugaba ibitero ku mato ashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge hafi y'inkombe z'icyo gihugu. Perezida Donald Trump yavuze ko nta mugambi afite wo kugaba ibitero byihariye kuri Venezuela, ariko amakuru yemeza ko hashobora kuba hari umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Nicolas Maduro. Machado yavuze ko bibabaje ati bitaba ari uguhirika ubutegetsi, ati ni ugushyira mu bikorwa ubushake bw'abaturage ba Venezuela. Yongeye ko ibyo Amerika iri gukora ari intambwe ikenewe kuko bituma Maduro yumva ko nta yandi mahitamo afite uretse kwegura. Nicolas Maduro yagiye ashinja Machado gukora n'abategetsi ba Amerika. Ni Machado rero yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi biteguye kandi gufata ubutegetsi mu buryo butekanye, ndetse ko abarenga 80% mu ngabo na polisi bazafatanya muri iyo mpinduka izaba itunganye kandi itekanye muri iki gihugu cya Venezuela. Tuyasoreze muri Israel, mbabwire ko ingabo za Israel zatangaje ko mirambo y'abantu batatu Hamas yahaye Croix Rouge muri iki cyumweru itari iy'abanya-Israel bafashwe mu bwate n'uyu mutwe muri Gaza. Ibyatangajwe kuri wa gatandatu mu gihe amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho
ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kugenda bigura intege. Iyo mirambo yashyikirijwe Croix Rouge nyuma y'uko ku wa gatanu tariki 31 Ukwakira 2025 Israel yasubije muri Gaza imibiri y'Abanyapalestine 30 nk'igice cy'iyubahirizwa ry'aya masezerano. Umuvugizi w'ingabo za Israel yavuze ko imibiri yabo bantu batatu yagejejwe muri Israel ku wa gatanu nijoro aho yahise ijyanwa gusuzumwa. Icyakora mbere y'uko iyo mibiri igerayo, undi muyobozi w'ubutasi bwa gisirikare yari yamaze gutangaza ko bafite amakuru agaragaza ko atari abantu bafashwe bugwate n'abarwanyi ba Hamas ku itariki ya 7 Ukwakira 2023, umunsi w'igitero cyatangije intambara ikomeje hagati ya Israel ndetse na Hamas. Ku wa gatandatu, undi muyobozi w'ingabo za Israel kandi yemeje ko imibiri idafitanye isano n'abafashwe bugwate. Ku ruhande rwa Hamas nta kintu iratangaza kuri aya makuru. Kuva amasezerano yo guhagarika imirwano yashyirwaho umukono, abarwanyi ba Hamas bamaze gutanga imirambo 17 y'abari barafashwe bugwate muri Gaza mu gihe cy'imyaka 2 ishize, ariko igikorwa cyo gusubiza imibiri y'abandi 11 bari basigaye kigenda kizamo birantega. Kugeza ubu imibiri y'Abanyapalestine 125 imaze gusubizwa muri Gaza bikozwe na Israel kuva amasezerano yo guhagarika imirwano yatangira. Ariko nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuzima ya Gaza, 75 gusa muri iyo mibiri niyo imaze kumenywa n'imiryango yabo kugezwa magingo angahe. Reka mbashimire kandi munyemerere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma niba mutari mwakora subscribe, murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu, ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho ako kanya. Mukomeze rero mugire ibihe byiza.